kwajikema walu kwajani walu kwajikema kasai wabade kasai wetu msalabu lusuinurela bomone mbwa byako sejibulaba jila ya kwendela kaitena dimanya kabjembwa nkashala mulumo badama Kolole, Nuni wa samba samba. 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 sambila wa sapuka lubilanje. kolole, Nuni wa samba samba. kolole, tindesha, tembu yonsi yakasai chalanchia, naya kunwa akaji akombe, bantu ekunina mai molu. Bangane msusu kabayine bila inyan kananga bantu lele kusanga Chikolole Nuni wa samba samba. Chikolole Nuni wa samba samba. Chikolole Nuni wa samba samba. Chikolole Nuni wa samba. Yoyen bosu aturi mu kisalu kya bakwajanga mu musesi wa Kalonji mwapa ujiba bigile ni kanyanya wabe nungungunjila kuti bamona bantu bahana biseki bashingi ni tukila kuni basowana bahana biseki mwabeu bakumaini bajabu ni mtu tukai mu mwa kuba wate wale weto kuni dia bangi yani kimbela Christian sombela koi nitombela ko salama sombela koi kwa Kalonji mujimudu wenze uri mugwesha ongani wetu mbamu mwenga yeba memo ko mubanga ko munga ya munga mo mal mutako ya kiba chimbu cha muntu galantele na kubene biseki moni biseki bidu hane bidu biata mushindu gai mtu nyanga telela ngana ngambwela ngana ni mako utele chi tele biseki moni chi singu kuboyela ngana kwa bintu kwela mumufu ushu moni hadi wele mumufugo alika kweshe biseki yaji bamfutani biseki ngambana ushu ndio biseki bako kutago mutele par exemple na mifugo isatu balika kweshe biseki ngai babo ete biseki na sekati ya demi nje ya demi la bilonga bana bafa kusomba ku demi lwele pa muyi aya kiyo ayiba ani mpana biseki demila ninya singwa nto nyanga jambo leshani mwamani mali to biseki ya demi la balika kweshe mo ku demi la biseki ya demi aba pesa demila balika kweshe mo ku demi nje biseki duete biseki yani ngambulanga na kaji bafuta biseki beba tofuta makokoto nje kuti mama bantu bele meju ba nani biseki nteka mwali nende nongula ngale ya anshi mabo anshi nonga ka jamu teka no ansha ba mola muji byo binga yabi mwabe ukimbi amulashi babulongo bonye ngotumina ngotufumane lozwe lambe ke kadile ngotwamulesha mema wamwe ba uya ndi muri wenze kuti sanction ono kusanction to kana sanction botu je ngula ngai ni jinga ni to ngala ngesa muji mungune baba futa ko ba pendo lare ba muji ngai muna shawa ngombe langa na kumbe ngesa muji muji muto ushika mbakala kuenza muvi bakombe ana kumbe papa muji musi uje mweka koji wewe muji muntu wenza mfumo wani ushu mwana mwabe chide muji musi dumweka uduma kuenza ushu alors kongulu kwa fulani makwela ndwani jikadi dilomba gadi dilomba muwaji tu mwena province tubasondela adwela kumeshi tukenga bani kuli bana batekete mutisalwe baji bamu bayitabuni kanyemalo mumbaje muzalemi ke umuji mumwimpu ngena kwamani udi muchisala parce que wamini dusombela mwa veni Kalonji na ole okusomba muchisala wendwela bantu byanza mumpaye okusomba mumpaya anyi muchisalu wawenda ubabata bamamba bende wenda babata oyo okusomba muchisalu wawenda wiba wenda welana tuhai me yodi wenza mudimu waguhana biseki ajuwe wamwila wa utela mifugo ya biseki bamwesha 2000 et puis biseki bamwesha biluhana tuwe tena mushindo wa kudeshi masumomo voilà parce que bamedina ngani ya chimbele Christian voilà parce que mo chimbele Christian biaba bintu biai ya mema ngamwana yamba abasumba byose apparemment uni mashima hehele bikolo tunu ya abasumba okay basi labo magala ngai jungulu ga yabato yina ngai betu plans wadi sombele basombelana Kalonji une fonction ga yimu Kalonji di president anyu di secrétaire anyu wala tunyanga nanyu mufuka Kalonji mutuweni bataba kuchina jina ndiri bakubile amaster njabishi
ukalonji mema idebriara wa ina bulobo so budi ukalonji ungushana bwani numumbaye mani bulobo so bumweka dubwenza ini nyikito alipo bulobo ajana ndabisege umwana mutambo kunanga tukolo ulipo kwa bukweshe chinga bulobo abisege bukumpesha kamufuma bana emagwenza bwani lufunga nanga amufuma yandi bulobo abisege bodi malgati makutonda duhana makutaya nawe makutaya ajalomba futanzu kwa kuna kwa vitu vya bushikusi ufutanzu kwa beni ujini nzubu nyinzu sulu wenzubu kwenye nenya usega sobuji mutinzela mwana zuboba wewe ni madama kwa kwanye shya ni tu madama tutumwegatu tutumwegatu duka pijikishina demile ikashikila ho mani makutadu ke bambo ya gashi tu madama tutumwega usho euro mboni ki mudi mule nya mudi mkamule ngo tukeba wewe tujyo kwikala ngani kwikala boga kwikala president kwikala governor tujyo ngo yebo kwikala ngani mudi wewe ovi wanyi ninge babanga la muntu muri bantu baba abanye mona munyinge bayi tujyo kwikala waya kondola journalista tujyo kwikala bana bantu badumona bantu balo kusumbe biseganye utumba samina moshi chichinsamina moyi ninge babanyi kalanye muntu wa bambalanye mujibabala bakwabo bakundingi to nambile ko misangu ingakadi muibana chintu na shimwambule chintu muchitunga mwele mombaye na pardon chingwele lukongo undingi walo mundingi nzambi mudulu mukumwana mani zambi kili mutula mabonso wo mundingi oludinga nzambi ambe musana shimwelo ka muibe chika muibe chintu ngamuiba mashinya avabo ile muvabo ile tubanda ku tubunyi na bami chomantenta ngetula tumyolo gayi wakuji debriye ku bintu bya bama mukiyela mino ibuenda musaka mukamolo gaya ali tuendeshelana ni mkwabo tukabihana amulomba ko lusa kuni nzambi wa muchimao ngamulomba lusi ngamulekela akombusha kichebe chitu mwenza kwaje kikwaje akombusha tumadama tudendo eta parla kikwaje basi wami jina gani Bet Prince Bet Prince mulunda wai très bien on Bet Prince mungu encourager kwanza mujumbilenga imana yako ndo bimba kula nyizenda mamena ai impaka kwanza muju kati imana yako ndo bimba tukushara muri bantu bose tosi lo muri mugaya mbere eyo voilà imani muntu kai mbo muntu ni kai mbo wewe wajile unyarani muta ni dia bagay Azadi François ina dilenga no wotu sombela kwe sombela bena chibwabo menji ndonde zia ini ko eba mbela chibwabo ni bulala munzo wadi bulala no yebe bim bulala nga yeba ni muntu ngobo kaji ni mukaji chikulu ude buruye mwabe mukaji musele bishamu chide buruye mwabe ye ngambula duma bugi msenda mamikwela momwanga tebriye anjwansha tungambula ngela mubai rante ndambu adi kulanga na kahanyashi banga didongani mpetani na shitwani ayeka fibrani ni bana kumbe ara bali bana kumbe ajibasa bana basatu kuvivura mujyango ya to hashi yokaba hesha bitibe kusangisha olidi ngalesha dikola bali chene ni mudumu wako enze utayi wamemo kubajisha yani mwambula mabugi mwambula mamu na shofu kwanshi dukolela mchalu mujula twishi kumupesha mikulo kwana ni wali namweta na shitwani la kati amila ngaya kafifu nje matuka tuhingana kumbele kuimuheta to adama bajene ngenda ngai chanda ngalule utukwambile chingani ngambile naji mwami sombana amutwaka lokuya kunjila kwa kuyimidumu yaje zokushana musombana chanda ngalulo twenzenda mujimukai kuwana magala kumbe la misa kumbe usho ngo muhangile ye muheteno ndiano ndias jana usho basikila mugalenga wamenjene jabanganyi Azadi François Kazadi muri muri mubanga chikwana ndi banga ngole mubanga chokwana chikwana muteke chokwana kutekete kwana mutete travel odi buruye mwabe ni muri musela odi buruye ni mwabe tutumata anshi wambu kama mwiba kwa mfiansi
wali muchimukano senda makutwele minu mu mifuko bikole kadi ni experience ya bunya ajeleka minu mu mifuko wa jano atutuma he ele minu disala hansha firme wa jada anu mo ko hama cha kwenza wa kwa nda mwa abo bagutuma kuri muntu ni umwezela muntu mwezela dim wa mutie mutuma go kumpeshanu mwaba wa mutu na shehu futotwani le pasho ngeza ka dimutiraje kwa ndini makaya François kadi ngambila mudimu kayu duwe mo kwenza wa mwimpo ngoni mudimu kampanda memu heta mo kwenza ni bimpo mudimu kayu tumuosu janu mwe nashwa kukombelanga nashwa kuleminanga no koroti nashwa kusubwila muntu ndila janu ngeza chidumpesha bemakakushana ni bana baje basi le François duwa kula moyo mundo umsamas ina mpadi we musomba ni makuta million ndamba ni weki dia mantero wa munene wa mumbuji mai makuta bunyala wale jeni ku television bundu ko butu wata tolu ngamba mu français à quoi ça sert d'avoir des millions d'argent alors que vos frères sont en train de souffrir en train de grimper walu nashwe ni makuta bunyika ai duwa ditu kumanya ni lufuna lu kwata na shimuchowe ngumbo wa mwimpa mwana nufile mungumba chiva murire ben makuta baka shala bana na kudi bana bari ba manyato atushira buloba ifo kwenza malo amimi bana beto abri bakenga mo abeu calculer muntu ni bana basatu wenda mudimu wa wenda ngule senda mahash pardon wenda ngule senda mahash duwe taka quantité ka kumbana uhanyisha bantu uyuga disha bana ni muka jukumbe. Alors le chef de l'État a besoin de faire quelque chose, non seulement lui mais Palombo di ba province beni chama kwenza des projets qui encadrent bantu konso abako baisho tumini muntu kesa muntu de retrouver imani chini mabamba muntu mwa buli mabeu papa weto yina ngani yani mema njikabamba zibara wale ngabamba nani zibara gichini kijeba jini kijanjina ya kulejin kabamba ya zibara ya balu wale ngabamba batini ngabamba domini savio de ndoka kwenza mudimu kai mema mudimu wanyu nyingenza mwabeo tatu chene ni mudimu to jingenda ngambula senda mukompeo kwa mama shini ngenda ndeburiye ngambula tuma kuki bakujisha bana banjini bana banai muwani kako nyimfutanzo kuyabenda katone ni mudimu ya jenza to babo bambikira mwabeni komba mumugide munyimbwela nkomba bambikira mwabeni boye tumvye nasha chimbotela chakwe banjinga sukula chimbotela ngwela mo nkolo hakabiliti tutatoso ngimani wetune batbaka ilana mutumvi mo ko mudindo ubika usana kumbelwe chibata cha tumvi kumbelwe mushiwambelwa bakubikira ni ugambula na into ya tro ngambula sinjinga ndama kutanjibwa kwambula mbwala njibwa kala hanya nubani to insana nyamni mtumina to anu mutumuntu nyina ngambula adi banga bokangwata ntamu kusemela bwali muntu akamondo anu bani mpetani makuta bana bani bakaja shima walo hapo itombya babangwe mema njumunshilo akalonje monzo musenge mu parcela mufundu mwa depo amakayaba mwa Jackson nufuta makuta kunzu weba yo futanzo banyu mufuta 10,000 francs wa de chambre mukaje bani bana ba mukaje jini bana bana e puisa udikonshile ko nyuma kwambilo ju mutuma nyuma wala senda mukimya kumana ba mema kulo kwesha mukutato udikonshile kumula ko wengi loke bayana ya bya kuja kuja mukutanga kumbe sege memo mwangule senda ma ya 4,000 nyintu ma 4,000 wanya kumbe bakalamba bya mwana wotu de 4,000 kumbe par jour ni bana banyi banayi kushu ndiye mudi wenza obo mweta 4,000 to sege nyaga je mwishi ma 4,000 njime memo mweta 1,000 ninga muswelele ni ani anga 1,000 namba na shechilonga longa bana bakukula bajja itabani wani figenda uyu itaba kushu na bana muna ngikolo mudi mukai duke bagwenza pare wewe to injije mwato esikobu mudimu maya mudimu wapo manso njumu manya byo maso wi bagangumba wi baganso nzubu njingi bak zubu wetu awi bageo wa blocks manjingi bak kushu kadi chiri mubema balo kibagena chinyika kaka sunga nyaunga kaka sukina kakena kuto kaka swada 4,000 wabutu heta kaka suka ninde mila ga wamaga kadi 4,000 kiuji bana baja kumbe nani tula kabide mila kasomba kaka 4,000 mbwa kulitamba ni pata na 6,000 7,000 bani ngala mako mila wa mwenanzo adi ngondo kumbana memo kwa tula 10,000 adi kwesha mwenanzo
kimushendo ngenda nge batoto makta mutraba yambila ayi kokona kulendo kamuiba kwa kacha muviwe bakamuiba wakuiba chitumma kuiba kuiba ko wakuiba chinanzani wakiba chintu cha muntu chitumaji nashi munu fuwa ben nasho amba wakusenda minyi ntulula nyimpa tulani jiba jina ditutwai jiba njishilanga na eli njintuma mufuku ani ntuma mufuku tu mujiso so ndibwa kwela na shetu tano ngema kwambula kwela kukai mudi mpayo wanye taile mutishindu jipayo neje mpayo mudi weba mpayo wanye mudi weba chamu kwela tuntu fena sinyankuma kuja atula ani ndobo kuyikila neba yimfuma kuja atula jasenda mukaya senda madi wela mpayo kidulu mpanshani sinji inteka mukabure mbuju isomba mukalenga wana kaidi mukabure memo mbiki musumbishe wana enda memo nyumayi kuteka bani kumbale kantiteka nyinke ampesha nkinjoma kuti ili mwabwana ambila ufachi tangile fachi nyo musomba mu inyo africaine sitede l'inyo africaine muvala ngocho ende bilenga fachi beton ayi mwambila ufa iyo mukalenga tutukukeba wanyu twenzela kwetu tuli bana ba mukongo tuli bakulajila hamle bakwelela mbilele bakwendela butaka batushibeni babweba weyo kadi twelela kumenji ndetu basona ba mungitungemu bena franc kadi nayi batu monetetu anu bubisosi batu monetetu bubitochi kadi tutukeba kwa kumujumu kuji tutumila kwa kumujumu dundu abukule munemu uli 7000 dundu amatala 4000 tulibo wakuja bishi tudini bana mukalasi tulasa twa privé tutukengishisha bana baba lombani makutu tuyaku tulasa twambula matati bidamu ni filai makutu 5000 francs kumondo fachi beto dole la kumeshi bantu babuyi banyemi muditunga mwenu banyemi baye kukatanga kinkwenu to wenenu ngeku tetu wacha kamini bakuinjila kato akuyeto bakuinjila we ulutu sangana bari utusana umaye bipani tetu kibanyama bari bakutanya makumikolo bakuyiwa bari bayakubaya baya kubaben bari tetu bakuinjila kwenu bani tukwakidila utelela menji utuweke silabya gidya mishinga bana betu balonga bifa ashe tetu batatu abo balonga bashidila butuli butukesa bari bana betu balonga baeta mijumu baba tutanje na shaba chambanye basajila kabamba basajila mijumu ni kwabo wa mundu dusama makwakula kama bani badini kantu bambulisha bari kabaina okay Tuma ndibiri wesha muntu chintu kampando wesha muntu ndumva moyo kwa muntu yo sanga sombo ndisanga nubuni uri mumayi umvu bilenga kachimani watu ni mfranga nyayi kunya bakulomba toni kuti bana babana bebe benda butaka baiba ya mugalasi bawamba bakenga mabe bangula senda mabakuti ati kuyibambulisha tumba bebishisi utumva buni kwa kufa wewe wani tuli mwana wabuni kwa shikanya weki Yesu ndumva bishisi ati kuyibambulisha na mwana mudi muntanga ndumva bishuweyo